Ikawe kaza makuru ariko vuga muri sport n'ibiki bihari ngira ngo amakipe agiye atandukanye baje kuba agenda agaragaza urwego rwayo. Ikipe ya Rayon Sport ntiherutse guha ibyishimo abakunzi b'ino ekipe, kaba rero yongera rwose kwigaragaza neza nyuma yo kwitwara nabi ku mukino wa yatsinze. Kwitwara nabi bivuga n'ukunganya igitego kimwe kuri kimwe byabaje abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport kuko wari umukino bifuza ko batsinda cyangwa ko ari umukino bakire ku kibuga cyabo, bashaka rero kuba bawubonamo intsinzi mu rwego rwo kugira ngo nyine barusheho kuzamuka ku mwanya bari bariho kuri muri shampiyona. Hanyuma rero hebya bakundira ngira ngo rero ni umunsi wari udasanzwe kuri Rayon Sport ku bakunzi bayo kwitwara neza. Mwakazi nakuye ko amakuru ya sport ajya atandukanye tuzakugezaho n'andi makuru ajya atandukanye, ariko tukibanda no muri sport kugira ngo tukumenyeshe wagwandi kubwira ibigezweho. Kipe rero ya Rayon Sport yatanze umwaka mushya wa 2026 ku bafana bayo itsinda Muhanga mu mukino wo ku munsi wa 14 wa shampiyona cyiciro cya mbere mu Rwanda 2025-2026. Umukino kandi wakinwe kuri iki cyumweru saa 9 kuri Kigali Pera Stadium, ubwo ni muri weekend. Rayon Sport rero yaherukaga kunganya na yatsinze nkuko nabikubwiye, ubwo ni umukino nawe yatakaje, yawutangiye rero iri hejuru rwose cyane, ari nako rwose ibona uburyo imbere y'izamu gusa ntibibyare umusaruro. Ku munota 15 Rayon Sport yagerageje uburyo bw'igitego kidahushwa rwose ku mupira mwiza witwa Andi Kumana, umwe mu bakinnyi bagarutse bakongera bagasubira kuri ritme, umukinnyi w'umurundi w'umuhanga cyane yarawuhaye rero witwa Paul Jesus, aragerageza gutera rero mwiza ari ku mupira agenda ujya hanze. Nyuma rero yo kubona uburyo bwinshi bugiye butandukanye imbere y'izamu rya Muhanga ku munota 22 Rayon Sport yaje gufungura amazama ku mupira nyine wahinduwe neza no witwaga Nijuru Ishimwe Eri, asanga rero Kitoga mu bakinnyi bitwaye neza cyane, Mkongomani kabisa w'umuhanga, n'umukinnyi nomero 10 we hano numwe mu beza u Rwanda rufite ku myaka ya 20 arakena mutoya cyane, awushyira mu ncunduro rero kibi igitego cya mbere cyane Sport kiba kiranyoye. Muhanga yakomeje kugerageza kugaragaza urwego rwo hasi mu kibuga mu buryo yagendaga yitwara, ngira ngo dore ko kugera imbere y'izamu rya Rayon Sport rwose bitakundaga na gato. Ikibuga Rayon Sport yari yagicuritse. Igice cya mbere cyarangiye Muhanga itsinzwe igitego kimwe ku busa na Rayon Sport. Mu gice cya kabiri Rayon Sport n'ubundi yaje ikomeza kurusha Muhanga, ubundi ku munota 51 nibwo yatsindaga igitego cya kabiri cyinjijwe n'uwitwa Paul Jesus ku mupira mwiza arahawe na Kitoga. Kitoga atanze assist anatsinda igitego, byatumye rwose ahabwa n'amafaranga ku makuru dukurura ku bakunzi ba Rayon Sport abiziyo bishimye ndetse yanabaye ari we wabaye man of the match. Rero yacomekeye rwose umupira mwiza Tambwe Glory, nawe ahita awuha umukinnyi witwa imyaka 20 rwose, ahita nyine awuha uyu mukinnyi ukiri muto rwose, ahita atereka moba. Umukino rero warangiye ari ibitego bibiri ku busa bya Rayon Sport, komeza rero kuba ku mwanya wa 7 n'amanota 28. Andi mukino rero wari wabaye uwo munsi wahuje ikipe ya Mukura wahuje ikipe ya Mukura Victory Sport ndetse n'ikipe ya Rutsiro, ubwo Mukura atsindaga ibitego bibiri ku busa kuri kimwe itsinda Rutsiro. Nuko rero bimeze ku bakunzi ba Rayon Sport, ngira ngo murumva ko ibintu ari hatari kabisa, nuko byifashe kweri. Mugenzi wayo APR nayo byayo byo biracyari gutekerezwaho, ntago birarangira, ubwo mutegereza twaza kureba kuko buriya ngo APR ku mukino wayo kinagamo na Bugesera ngo harakantu kabaye. Ministeri ya Sport yamaze kubivugaho rero, yavuze ko kwizima ry'amatara yo ku kibuga cya Kigali Pera Stadium ku mukino wa APR na Bugesera. Ministeri ya Sport yavuze ko hari gukorwa isuzumwa ngo harebwe neza icyatumye rwose habaho izima ry'amatara ryabaye mu mukino w'ikipe ya APR ndetse na Bugesera Football Club. Kwa gatandatu tariki ya 3 Mutarama APR FC yatsinze Bugesera FC ibitego 2-1 mu mukino wo ku munsi wa 14 wa Rwanda Premier League 2025-2026 wabereye kuri Kigali Pera Stadium. Ni umukino wabayemo kuzima kw'amatara amurikira ikibuga, ubwo umukino wari ugeze ku minota 78. Amatara rero yarazimye yongera kwaka rwose nyuma y'iminota irenga 15, numva ko yaranyiziciyemo igihe kinini rwose. Nyuma rero yibi umwe mu bantu bakoresha X witwa Engi Papi Moses niko yise, yagaragaje ko iki kibazo rwose
cyateje inkeke cyamaze kuba kibangamira amakipe agiye atandukanye, ibyo by'umwihariko yari ari mu kibuga. Avuga ko rero bigayitse rwose. Minisiteri ya Siporo yamusubije ivuga ko iki kibazo ngo kirimo kukiga rwose mu minsi mike iraza kuba yatanze umurongo. Umutoza wa Bugesera Football Club Banamwana Kamanade yavuze ko ababaye kuko yashakaga amanota 3 ariko bikaba abirangiye rwose atsinzwe umukino. Agaruka ku kibazo cyabayeho rero muri uyu mukino aho amatara amurikira ikibuga yazimye nyuma y'uko bari batsinze igitego cyo kwishyura. Yavuze ko bihari ari ingaruka nyine zikomeye cyane byateje ku myitwarire y'ikipe yari kugira. Avuga ko rero nabyo rwose atavuga ko ari ibintu byaboroheye muri rusange, ndetse yanavuze ko ari ibintu byabateje kuba byagize uruhare ku mutsinzwe bagize muri rusange. Ni bimwe rero byavugwa muri shampiyona y'u Rwanda. Ngira ngo aya namwe makuru rwose aba ari kuvugwa ugomba kuba wamenya, mba ndi kugenda nyakunyuramo nkurebera uko byifashe muri rusange. Hanyuma rero turebye nko mu yandi makuru, ari kuvugwa aba agezweho n'iki wamenya. Reka nkubwire ko rwose witwa Tony Kitoga we afite byinshi yaje gutangaza. Avuga ko nyuma yo kuba baratsinze AS Muhanga ngo ari motivation ikomeye cyane bagize. Ibi rero yabivuze nyuma yo guhabwa amafaranga menshi cyane n'abafana nkuko nabikubwiye mu mukino bahuje na AS Muhanga kubera gutanga assist agatsinda n'igitego. Tambwe Glory ukiri muto no mukongomani ugiye mu mediateri akaba rero ari umwe mu bantu rwose bishimiwe cyane ku mukino wa AS Muhanga. Akaba rero yatangaje amagambo akomeye cyane mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru. Avuga yuko rwose yiteguye mu buryo budasanzwe we na bagenzi be umukino bagomba kuba bakinamo kuri wa gatandatu wa Super Coupe. Bagomba kuba bakinamo n'ikipe ya Rayon Sport nyine igomba kuba yakinamo na APR. Ni umukino uhuza ikipe yatwaye igikombe cya shampiyona yatwaye igikombe cy'amahoro. Ahangaha babara ko Rayon Sport ariyo yatwaye igikombe cy'amahoro kubera ko yabaye kabiri muri shampiyona y'u Rwanda. APR itwara ibikombe byose, bityo rero nkuko bavuga ngo guhekwa ikipe ya Rayon Sport igenda mu mugongo wa APR. Nuko bimeze byatumye rero amakipe agomba guhanganira Super Coupe cyangwa se igikombe kiruta ibindi mu Rwanda ari ikipe ya Rayon Sport ndetse na APR.